Udruženje Soko iz Jagodine u proteklih par nedelja sprovodilo je svoj edukativni projekat 8 vekova Nemanjićke kraljevine. Oni su u brojnim obrazovnim institucijama u Jagodini održali izložbe na ovu temu, a ceo projekat zaokružen je tribinom u Jagodinskoj biblioteci, gde su o ovom važnom istorijskom jubileju govorili Vladimir Orbović, Aleksandar Milosavljević i Mario Jegdić. Oni su na tribini pričali o politici Nemanjića u unutrašnjoj, spoljnoj i crkvenoj politici dinastije Nemanjić. Mi se trudimo, to je naš cilj, da što više mladih privučemo i da im istoriju prikažemo na neki njima možda zanimljiv, interesantan način, da to nisu samo godine i činjenice, da tu postoji priča iza toga koja može da bude i tekako interesantna i zanimljiva. Mislim da je važno što se ovo dešava u Jagodini, da ovo je mala sredina, da nema puno takvih dešavanja kao što su tribine na istorijske teme. Njihova edukativna izložba, ali i tribina, privukla je pažnju velikog broja mladih ljudi, zbog čega je udruženje Soko posebno zadovoljno. Bilo je dosta mladih, zadovoljni su, svidjelo im se zato što je ona vizualno primamljiva, nije samo ono suvoparni tekst, nego ima dosta fotografija koje prate samu izložbu, pa je to možda njima bilo interesantnije nego sam tekst koji u principu i nije nešto naročito opširan, ali vredi i pročitati tekst kao i pogledati fotografije. Udruženje Soko sprovelo je projekat 8 vekova Nemanjićke kraljevine uz podršku Udruženja Sunce i Resurs centra za Šumadijski Pomoravski okrug u okviru programa Mladi su zakon. Projekat je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Evo da što bolje iskoristimo naše vreme. Pozdravljam svime domaćina predavanja Narodne biblioteke u Jagodini i daću sebi slovo da kažem par reči o tome kako se narodi Balkana odnose prema svojoj istoriji ovako ukratko, neće to dugo traje. Naši bliski narodi, susedi, nekad, kako smo ih zvali, braća, ili, da ne budem suviše grub, izmišljaju svoje dinastije, prepoznaćete na koga mislim, ili pozajmljuju, da tako kažem, od drugih naroda, ili jednostavno uopšte ne govore svoju istoriju kao da je ta istorija počela kad su današnji vlastodržci seli u svoje fotelje. Znači, srpski narod i srpska država ima tu privilegiju da na osnovu realnih istorijskih izvora ponosno govori o svojoj istoriji. Meni je drago što taj zadatak su danas preuzeli mladi ljudi, bar u Jagodini, i što se o velikom jubileju 8 vekova Nemanjića omladine Jagodine oglasila serijom izložbi po školama i na kraju ovim predavanjem u Narodnoj biblioteci, a i gde bi na drugom mestu. Kažem još jednom, jako mi je drago zbog toga i ponosni smo što smo deo ovog projekta, makar i kao domaćini ove večeri, i nadam se da ćete uživati u daljem toku ove večeri. Hvala puno. Dobro večer svima, želim da vas pozdravim u ime Srpske omladinske kulturne organizacije Soko. Mi sprovodimo projekat 8 vekova Nemanjićke kraljevine kao neformalna grupa Soko uz pomoć Udruženja Sunce, Resurs centara za Pomoravski i Šumadijski okrug u vidu projekta Mladi su zakon koje finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Ono što želim da istaknem, a vezano je, mada je Milu već dao taj uvod, da smo kao omladina želeli da obeležimo ovaj jubilej. Mnogi nas pitaju, a zašto sad kao Nemanjići? Pa upravo zato što su Nemanjići temelj, stvorili temelj države na kojoj počiva današnja Srbija. Znači, Stefan Prvovenčani i kasnije njegov brat Rastko, odnosno kasnije Sveti Sava, koji je u stvari stavio pečat srpskog naroda. Mi smo imali kraljeve i pre Nemanjića, ali se o njima veoma malo zna. Tako da je dinastija Nemanjić ono što jednostavno, kao što sam i malo pre rekao, mi smo vezani za njih jer su oni temelj stvaranja moderne srpske države. Na večerašnjoj tribini govorit će moje kolege, članovi Srpske omladinske kulturne organizacije, mladi istoričari, Vladimir Orbović, Mario Jegdić i Aleksandar Milosavljević. Uživajte u večerašnjoj tribini. Hvala. Još jednom. Dobro reći još jednom, mi smo smislili i podelili ovo današnje predavanje, 8 godina komisije Stefana Prvovenčana Sekretara u 3 etape. Meni je bila ta čast da govorim o unutrašnjoj politici Stefana Nemanjića, odnosno Stefana Prvovenčana.
Na velikom državnom saboru u Rasu, održanom 1196. godine, završila se vladavina velikog župana Stefana Nemanje, rodonačelnika svetorodne srpske srednjovekovne dinastije. On je odlučio da svoj presto preda svom mlađem sinu Stefanu. Na saboru, održano inače u crkvi Svetog Petra u Rasu, taj obred se sastoji od niza svečanosti, kao što je vladarska i crkvena inauguracija. Vladarsku inauguraciju je obuhvatao ustoličenje u kojem je Stefan Nemanja postavio svog sina Stefana na presto Hristom udarovane vladavine, dok je crkveni deo svečanosti obuhvatao ustoličenje, davanje blagoslova, zaveta očevih, osenjivanjem krstom, polaganje ruke na glavu i uspevanje mnogoljetstva. S druge strane, Sabor 1196. godine značio je i predstavio ključan događaj za legitimizaciju vlasti Stefana Nemanjića, dok je pak s druge strane značio i stvorio odnos za raskrsavanje Vukanovog nezadovoljstva. Danas se u historiografiji sa sigurnošću uzima da je na Nemanjinu odluku da presto ostavi svom mlađem sinu Stefanu uticali i tadašnji dobri odnosi između Srbije i Vizantije i Stefanova porfirogeneza. Naime, Stefan je bio oženjen Evdokijom, ćerkom Aleksija III. Anđela, u trenutku kada je Aleksijev brat Isak na vizantijskom prestolu. On je vladao Vizantiju od 1185. do 1195. Taj brak je sklopljen posle poraza Nemanjinog na Moravi 1190. i trebao je da bude zaloga dobrih odnosa između Srbije i Vizantije. Prevratom iz 1195. godine Aleksije je postao car, a Stefan je postao car Zet, što je Stefanu davalo prava na visoko dvorsko dostojanstvo koje je u vidu titule savistokratora od Aleksije dobio. Titula savistokratora je značila za Stefana izuzetno bitan politički položaj, zato što je Srbija tada stavljena u hijerarhiji vizantijskih država, dakle u tom nizu jednom koje su Vizantinci dodeljivali vladarima i zetovima vizantijskih princeza, a osim toga i sami Vizantinci su zahtevali da presto, odnosno muževi vizantijskih princeza imaju prednost u nasleđivanju vlasti. Dakle, izvesno je da je Stefan Prvenčani u početku svoje vladavine imao podršku Vizantije i zavet i blagoslove koje je proistekao iz autoriteta Stefana Nemanje. No, međutim, obično idealnu ravnotežu državi bilo je teško uspostaviti zato što je Stefan vladao različitim oblastima od svog brata Vukana. Bitno je napomenuti da je Vukan još za vreme vlasti Stefana Nemanje imao upravu nad Zetom. To se desilo 1189. godine, kada je udovica velikog dukanskog kneza Mihajla napustila bar i otišla u Dubrovnik sa velikom pratnjom. Tom prilikom Nemanje, dakle iste godine, uzdigao svog sina Vukana na dostojanstvo udovnog kneza. Kasnije, na osnovu Savinog obaveštenja, saznajemo da je on 1196. dobio titulu velikog kneza, što bi praktično značilo da on je dobio i određene teritorije osim Zete. U te teritorije uključio se Hvosno, Toplica i Trebinje. Njegovu titulu saznajemo na osnovu crkvenog napisa u crkvi Svetog Luke iz 1195. koja nosi Vukanovo ime. Prvi loši odnosi između braće vezani su za događaje u Humskoj zemlji iz 1198. godine. Tom prilikom u Humu na vlast se spominje knez Petar. Naime, posle odlaska Raska Nemanjića iz Huma 1192. godine na vlasti su Petar i Andrija. Pretpostavlja se da su njih dvojica bili braći iz različitih brakova kneza Mihajla, velikog kneza Miroslava, to je dakle stric Stefana Prvenčanog, a brat Stefana Nemanje. Tom prilikom Petar je potražio pomoć od Ugarske i dobio je od hercega Andrije ugarsku pomoć u vidu vojske i te 1198. privremeno je dakle kneževina Zahumlje bila pod vlast Ugarske, dok je maloletnog Andriju Stefan Prvenčani uzeo u zaštitu. I dakle ti događaji iz 1198. godine značili su i osetno je oslabila moć velikog župana Stefana Nemanjića, što je imalo za posledicu se Vukan prema njemu ponašao sve nezavisnije. Loši odnosi među braćom vezani su takođe za 1200. do 1201. godinu, kada je Stefan Nemanjić oterao svoju ženu Evdokiju
To saznamo na osnovu ukazivanja učenog vizantijskog istoričara Nikite Honijata, koji govori da su se supružnici međusobno optuživali Stefan Evdokiju za neverstvo, a Evdokija Stefana za pokotan život. I kako je sukob među supružnicima rastao, Stefan je oterao svoju ženu Evdokiju u Zetu. Ona je po tom događaju došla, dakle, kod Vukana, a on joj je primio gostoprimstvo i otpratio je na njenom putu od Srbije do Carigrada, otpratio je do Drača. Posle toga sukobi su kulminirali do otvorenog neprijateljstva, kada je Vukan zapravo uz pomoć ugarskog kralja 1202. godine zbacio Stefana sa prestola i preuzeo velikožupanski presto. To je dakle tada je počeo građanski rat u Srbiji koji je trajao 3 godine. Tom prilikom Vukan je uzeo titulu velikog župana, no međutim njegovu titulu saznamo i na osnovu Vukanovog evanđelja iz 1202. godine, gde se kaže da je njegova titula veliki, veleslavni, velerodni, veliki župan svom srpskom zemljom, zetskom stranom, pomorskim gradovima i niševskim predelima, pa je možda pretpostavka da je on 1202. u svojim rukama imao i grad Niš, dakle Niš u kojem je Stefan Nemanja svoje vremena želeo da prenese prestonicu, a koje će za rukom poći tek Stefanu Provenčanom da osvoji, ali će opet u svom delu to pripisati svom ocu kao zaslugu da je osvojio taj grad. Takođe, 1203. ostalo je sačuvano još jedno pismo pape Kaločkom nadbiskupu. Kaločki nadbiskup je u neposrednoj blizini Srbije, u Ugarskoj, bio je najveći katolički, odnosno rimokatolički velikodostojnik, sa nalogom da tamošnje vladare, odnosno Vukana i njegove podanike učvrsti u pravoj veri tako što će im uzeti dakle, zavet i čin stavljanja ruke u ruku i na taj način ih utvrditi u pravoj veri. S druge strane, dakle, Stefanov položaj u mnogome zavisio, dakle, posle građanskog rata od određenih spoljnopolitičkih situacija koje su usledile. Ne može se sa sigurnošću ukazati gde se Stefan Provenčani, gde je bio za vreme kada je Vukan na vlasti u Srbiji. Verovatno je pretpostavio kada je to bila Bugarska ili Bosna, ali najverovatnije Bosna iz prostog razloga zato što je tad na vlast u Bosni Ban Kulin, koji je inače rodinski povezan sa dinastijom Nemanjića, a inače je bio u lošim odnosima sa knezom Vukanom, zato što ga je Ban Kulin u par navrata i napadao, a Vukan ga je optuživao kod pape da prima i štiti eretike koji dolaze sa pomorskih gradova iz Trogira, tako da ipak najvjerojatnije da je Stefan bio kod njega za vreme građanskog rata. O spoljno-političkim situacijama koji su sledili reći će nešto više moj prijatelj i kolega Vladimir Orlić. Ja bih isto kao i Aleksandar počeo izlaganje sa spoljnom politikom Stefana Nemanje koji je jednostavno utrao put svojim naslednicima. Znamo da je Stefan Nemanja došao na vlast 1166. godine, zbacivši svog najstarijeg brata sa vlasti Tihomira. Međutim, morao je da se brani od svoje braće, Stefan Nemanja, i to je učinio u bici kod Pantina 1168. kada su njegova braća koristila najamnike skupljene sa različitih strana. Stefan Nemanja je uspeo da se pobedi u toj bici i nastavio je da vlada kao veliki župan srpski, nastavljajući da ratuje po Duklji, Zahumlju, uzimajući teritoriju nekadašnjeg srodnika, ali i ratujući sa Vizantijom. Zašto sa Vizantijom? Pa, 1171. godine okupila se jedna velika koalicija protiv Vizantije, gde je bilo i Ugarska i Mletačka republika, i onda je iskoristivši takvu situaciju, Stefan Nemanja se priključio toj koaliciji. Međutim, zbog problema koji su nastali te dve države, Stefan Nemanja je na kraju ostao sam, pa je morao da se povlači u Raške planine, kako kažu, da bi na kraju morao da se preda Manuelu Komnenu, romijskom caru. To je ona čuvena scena kada Stefana Nemanja vode ulicama Carigrada, kada mu se stanovnici Carigrada dive njegovom izgledu, a on prihvata da bude vazar Manuelu Komnenu. I dao je obećanje Manuelu Komnenu da će biti
miran, da neće voditi nikakve ratove protiv Vizantije sve dok je on živ, naravno, koji trebalo da potraje i posle Manuelove smrti, međutim Stefan Nemanja je odmah posle 1180. godine kada je Manuel umro, jednostavno počeo da sklapa saveze sa najvećim neprijateljom Vizantije u Evropi, tada sa Ugarskom. 1183. godine on zajedno sa ugarskom vojskom ratuje po Pomoravlju, po Timuku, pripajajući te krajeve svojoj državi. Međutim, ne samo da je osvajao to, nego je gledao da pruži podršku i bugarskim ustanicima, Petru i Jasinu, koji su hteli da obnove bugarsku državu. Jednostavno, Ugarska u jednom trenutku ispala iz političke igre, jer su se izmirili sa Rominskim carstvom, pa je tu igru preuzeli bugarski ustanici. Stefan Nemanja je to što je Vizantija morala da ratuje protiv Bugara, iskoristio da zaokruži svoje posjede, došao čak i do Skoplja, uzeo Skoplje, uzeo je i današnju severnu Pilot, tako se zvala ta oblast. Međutim, 1190. godine Stefan Nemanja je pretrpeo veliki poraz na reci Moravi i jednostavno tada je morao da sklopi mirovni sporazum sa vizantijskim carom i sa drugim Anđelom, porodica koja je nasledila dinastiju Komnina. Pregovori nisu bili tako loši po srpsku stranu koliki je bio poraz. Jednostavno dogovoreno je da srednji sin Stefana Nemanje nasledi, izvinite, ne nasledi, nego jednostavno da se oženi rominskom princezom, sinovicom Isaka II. Anđela, a ćerkom budućeg vizantijskog cara. Tako je Stefan se oženio Evdokijom i verovatno je to uticalo, kao što je kolega Aleksandar rekao, da Stefan nasledi presto, što se desilo 1196. godine. 1196. godine njemu otac na državnom saboru u Rasu prepušta presto, ali bitno je da se spomene da je prethodne godine, 1195. godine, na presto u Carigradu došao otac Evdokije, Aleksije Anđe. I onda pretpostavite da je jednostavno tada i moralo to da se desi da bude prepušten presto Stefanu, a ne Vukan. Vukan je duboko nezadovoljan, ostao da vlada u Duklji, koristeći titulu kralja, na koje je imao pravo po tradiciji koji su obukle Dukljanske dinastije Vojslavljevića od 1077. godine. Stefan Nemanja je otišao, kao što i sami znate, na Svetu Goru, tamo je umro 1199. i posle toga već počinju problemi. Braća kreću da se svađaju između sebe, a to koriste spojeni faktori. Ko je pomogao Vukanu? Pomogla je Ugarska. Emerik i ugarski kralj Emerik i Vukan napadaju Stefana, Stefan mora da ode iz zemlje, najverovatnije Bugarska ili Bosna, i Vukan je sada na prestolu Srbije, ratuje. Međutim, ipak je uspeo Stefan Nemanja da se vrati na presto uz pomoć, pretpostavlja se, Bugara i tadašnjeg vladara njihovog Kalojana. Vrativši se na presto, izmirio se sa bratom, faktor pomirenja bio je njihov najmlađi brat Rastko, monaštvo Sava, koji je tada doneo mošti Stefana Nemanje. Stefan Nemanja tada tako i postaje prvi svetitelj i onaj koji je izmirio braću. Sad, pošto je izmirio braću pošto je se izmirio sa bratom, Stefan je sada gledao kako da svoju državu sačuva od spoljnih neprijatelja. Tome mu je išlo na korist to što je aprila 1204. godine pao Carigrad u ruke krstaša, četvrtog krstaškog pokolja. Naime, krstaši su trebali da odu za Svetu zemlju, međutim nisu imali novca da
jednostavno tamo odu, pa su iskoristili pomoć Venecije, koje je jednostavno za svoje ciljeve upravila krstaše. Prvo su morali da ratuju pod Zadrom, a onda i pod Carinom. Tako da se nam, umjesto da završe u Svetoj zemlji, u Palestini, krstaši su osvojili Carigrad i napravili svoje države. Vizantijsko carstvo se sada raspalo na dva dela, na Epirsku državu i na Nikejsko carstvo, i sada je morao Stefan Nemanjić da vodi pažljivu politiku. Nisu samo tu bili problemi. Posle smrti bugarskog vladara Kaloja desilo se isto tako odmetanje u državi bugarskoj, i to je ona epizoda sa stresom. Ko je stres? Stres je jedan bugarski velikaš, brat carev, koji je uzeo jedan deo posjeda bugarski. I šta je on učinio? On jednostavno nudio svoju pomoć svim vladarima pa ko prihvati. Stefan Nemanjić je to prihvatio, nadajući da će uzeti teritorije u današnjoj Makedoniji, taj tvrdi grad Prosek. Međutim, to nije uspeo. Pa je poslao jednu misiju koju je predvodio Sava. Posle te misije, koja je do duše bila neuspešna, jednostavno nisu uspeli da Stefan nagovore da se vrati srpskoj strani, da se uključi u sastav srpske države, u jednom trenutku stres pada kao žrtva atentata u samom gradu. Verovatno je u tom gradu bilo pristalica srpskog kralja koji su učinili to delo. Međutim, zemlju opet nije dobio Stefan Nemanjić, nego jednostavno sledeći bugarski vladar Borilo je uzeo tu teritoriju. Tako da, na kraju, Stefanu Nemanjiću je ostalo samo da traži kraljevsku krunu, koju je već tražio oko 1202. godine, pre nego što će ga brat oterati sa prestola. Tada nije uspeo da dobije zbog protivljenja bugarskog kralja. Naime, ugarski kralj nije hteo da dozvoli da Stefan Nemanjić dobije tu titulu. Papa Inokentije jeste hteo da mu da, jer je to značilo da će se Srbija okrenuti ka zapadu, to jest možda će primiti, ajde kažemo, katoličanstvo. Međutim, sada tek je došlo ta faza. Znači, pošto je ostao bez Evdokije koje je oterao, pošto više Vizantija nije bila faktor, neke posle 1204. godine, onda je za ženu uzeo unuku mletačkog dužda, Enrikija Dondala, Ana. Uz pomoć nje i veza sa Venecijom i želja da se stekne ta kraljevska kruna, legati, mislim, glasnici koje je poslao Stefan, su uspjeli da izdejstvuju da se dobije ta kraljevska kruna. I tako, najverovatnije septembra 1217. godine Stefan Nemanjić je krunisan najverovatnije u crkvi Svetog Petra i Pavla u Rasu, zajedno sa Anom Dandalo, za kralja srpskih i pomorskih zemalja. S kim je on još posle toga morao da vodi borbu? Sa svojim južnim susedima, Epirci. Međutim, njih je uspeo da privoli nekako na savest. Tako što će oženiti svoga sina Radoslava, ćerkom epirskog vladara, i time uspostaviti mir na svojim južnim granicama, i onda predajući, najverovatnije, pošto je Stefan pao u postelju, najverovatnije svog sina Radoslava već odredio kao naslednika i kao savladara i prepustio njemu prestol. Stefan Prvovenčan je umro septembra 1227. godine i time bih prepustio kolegi Mariju da sad nam kaže nešto o crkvenoj politici Stefana Prvovenčana i njegovog brata. Kao što ste čuli Vladimira, na meni je večeras da pričam o crkvenoj politici prvih Nemanjića, i pošto su
pošto je tema večeras 8 vekova Nemanjičke kraljevine, ne možemo da ne počnemo od onog čije je to zamisao, tako reći, bila, to jest Stefana Nemanje. Stefan Nemanja je rođen u Lipici. To je na teritoriji današnjeg grada Podgorice i u to vreme tamo nije bilo, tako reći, pravoslavne crkvene jurisdikcije, tako da je on kršten u Rimokatoličkoj crkvi. Pošto je postao veliki župan u Raškoj, Nemanja je ponovno kršten po pravoslavnom obredu. To nije moralo da se dogodi, ali to je bio jedan svojevrsni politički čin pre svega. Zašto kažem nije moralo da se dogodi? Zato što, tako reći, rimska ili latinska ili katolička crkva i istočna crkva su se razdvojile u prethodnom veku. Nije postojala neka velika razlika u obredima još uvek, zato što su se crkve te kasnije, u kasnijem periodu, u rano modernoj istoriji, su se, tako reći, razdvojile po tim obredima. Do tada, u srednjem veku, obredi su vrlo slični i jedni i drugi, to jest i pravoslavni obredi i rimokatolički obredi vuku svoje korene iz nekih poznoantičkih i antičkih vremena, ali imaju isti smisao, isti cilj. Nemanja je sa ovim krštenjem hteo da da sebi na značaju, pošto je župan Raške, a Raška je pre svega pravoslavna oblast, želeo je time da se poveže sa tim stanovništvom i velikašima koji stoluju u Raškoj, koji su svi bili pravoslavci. Nemanja je svoje prve zadužbine gradio još kada je držao svoju udeonu oblast. To su njegove zadužbine su manastir Svetog Nikole i crkva Presvete Bogorodice koje se nalaze u Toplici, u blizini današnjeg grada Kuršumlije. On je, tako reći, po njegovom žitiju, u sukob sa braćom baš i došao zbog građenja tih svojih zadužbina. Kada je Nemanja se učvrstio na vlasti i kada je rešio ta neka svoja unutrašnja politička pitanja i jedan deo spoljnih političkih pitanja, okrenuo se rešavanju crkvenih pitanja u svojoj državi. Tada dolazi do progona verskih neistomišljenika, to jest verske manjine u Srbiji, a to su bili bogumili, jedna, tako reći današnjim rečnikom, sekta. Bogumili su nastali iz manihejstva, a manihejstvo je bio jedan pravac koji je sjedinjavao, tako reći, hrišćanstvo i neke istočne religije, a na Balkanu su se pojavili u 10. veku. Na teritoriji Bugarskog carstva, a pre svega su svoje jake uporište imali i na teritoriji vizantijske, tako reći, provincije Makedonije. Bogumili se kroz čitav taj period do 11. 12. veka šire čitavim Balkanom, tako da ih je bilo i u Raškoj. Nemanja je sazvao sabor 1186. godine, to je sabor protiv Bogumila, gde je odlučeno da, to jest oni se proglašavaju ereticima, oni su inače bili smatrani su ereticima, ali ovo je zvanična državna politika da su oni eretici i kao takvi nisu poželjni u Raškoj. Zašto oni nisu poželjni? Nisu poželjni zato što Bogumili odbacuju svako crkveno ustrojstvo, a samim tim, kada odbacuju crkveno ustrojstvo, oni ne plaćaju 10-ak crkvi koji je jedan od veoma važnih prihoda i za crkvu i za državu. Crkvu kao najvećeg vlastelina u državi, najvećeg feudalca. Posle sukoba sa bogumilima, a sukob je u principu bilo njihovo proterivanje, ponovno pokrštavanje, ubijanje i kažnjavanje. Nemanja oko 1190. znači ne zna se tačna godina, počinje da gradi svoju zadužbinu. On je time hteo da zaokruži svoju priču, svoju vladarsku priču i počinje da gradi manastir Studenicu. Ona je značajnija i impozantnija od prethodnih njegovih zadužbina, zato što je
Studenica od samog početka bila viđena kao njegovo grobno mesto. Znamo da je sarkofag u kojem su ležele mošti Stefana Nemanje napravljen i kada je crkva građena, tako da ono što Nemanja je umro na Hilandaru i ona priča da oni prenose zbog braća i zbog pomirenja nije baš tako, zato što je bilo namenjeno mesto da Nemanja bude sahranjen u Studenici. Studenica je mesto gde je Studenica sagrađena je ona jedna tipična priča srednjeg veka gde je tu vladar video gde je tu, ne znam, lepa šuma, dobra voda i dobar vazduh, pa on rešava da na tom mestu podigne svoju crkvu i ona je građena kao što je to bio običaj u čitavoj srednjovekovnoj Evropi kao Novi Jerusalim. Zamišljena je kao prikaz, to je Jerusalim u malom i Nemanja želi da se na takvom mestu sahrani. Pored podizanja Studenice, on nije imao nijednu drugu zadužbinu, tako da nam to potvrđuje da je on to izabrao za svoje grobno mesto. Manastir Studenica inače je do izgradnje Žiča i do završetka Žiča jedan od najvažnijih, to jest ne jedan od najvažnijih, nego baš najvažniji manastir na teritoriji Raške kraljevine. Nemanja se, kao što ste čuli, povukao sa vlasti i zamonašio se u Studenici i dobio je monaško ime Simeon. U Studenici je bio oko godinu dana kao monah, a potom odlazi na Svetu Goru, gde se nalazi njegov sin Sava, u monaštvu Sava, inače Rastok. Oni se nalaze u manastiru Batopedu i na Svetoj Gori uspiju da izdejstvuju od vizantijskog cara pravo da podignu, to jest obnove manastir Hilandar. Hilandar je bio stari manastir iz ranijeg perioda koji je bio zapušten i u njemu nije bilo monaha, pa su Sava i Nemanja od vizantijskog cara tražili dozvolu da taj manastir obnove i podignu. Tu dozvolu su dobili i počeli su da grade Bogorodičinu crkvu i čitav kompleks koji bi naseljavali monasi, pre svega monasi iz Srbije, od tada Srbije, od tako reći svih pravoslavnih naroda, jedini nisu imali još uvek svoj manastir na Svetoj Gori. Stefan Nemanja u monaštvu Simeon umire 1199. godine na Svetoj Gori, sahranjen je u Hilandaru. 1207. godine njegove mošti su prenute u Srbiju. Čuli ste već da su nad moštima Stefana Nemanje se pomirili njegovi sinovi Vukan i Stefan. Čim prenosa moštiju je izvršio Sava, koji je mošti prenuo od Hilandara pa sve do Studenice gde su one bile položene. Praksa prenosa moštiju u srednjem veku u čitavoj hrišćanskoj Evropi je potpuno ista i ovo nije slučajno zato što se u tom periodu dešavaju veliki značajni prenosi moštiju u čitavoj Evropi. Tako imamo da se 10 godina pre prenosa moštiju Stefana Nemanje odigravaju prenosi moštiju apostola Andrije u Konstantinopolju, pa se onda odigravaju prenosi moštiju Karla Velikog u Ahenu, pa se odigravaju značajni prenosi moštija anglosaksonskih kraljeva u Westminsteru i Sveti Sava koji je upoznat sa svetskim tokovima i svetskom politikom, a crkva je u srednjem veku i politika, rešava se na taj čin prenosa moštiju. Sam čin prenosa moštiju nije bio, oni odu u Hilandar i prenose moštiju u Studenicu. To je bio jedan verski čin koji se odigravao čitavim tim putem, gde su oni shvaćali u značajnije manastire, gde su čitane su molitve za zdravlje tog grada, ljudi su dolazili da se poklone moštima Simeona. Onda se na granici, da tako reći, granica u srednjem veku ne postoje granice u današnjem smislu, nisu to prave linije, odigrava opet ulazak moštiju u Kraljevinu Rašku i to je karakteristično za to vreme. Sam prenos moštiju ima dublje korene, nije, tako reći, nastao u srednjem veku i u tom periodu, on vuče korene iz antičke tradicije i ima neke veze
sa ulaskom imperatora u Rim. Tako su, kao što se mošti unose u Rim, tako su imperatora i sa sličnim proslavljanjem unosili u vreme trijumfa i pronosili kroz rimske ulice. Mošti su doneti u Studenicu, tu su svečano položene i sam čin polaganja moštiju je, zna se kakav je i kako izgleda i dan danas tako izgleda, kao što izgleda u srednjem veku. Na Nemanjinim moštima, to je Simeonovim moštima, su se ritualno, tako reći, hrišćanski ritualno izmirila braća njegovi sinovi Stefan i Vuk. Samim tim, kao što smo rekli, Studenica je najvažnija crkva, ali samim tim postaje još značajnija zato što tu leži jedan sveti vladar, a to je veoma značajno za dinastiju Nemanjića, da imaju nekog koji je uzdignut u rang svetitelja i njima to daje na legitimitetu. Samim tim se povezuje sa svim onim prethodnim vladarima koji su proglašeni za svetitelje i ulazu u jednu, tako reći, svetu porodicu i mogu da se izjednače sa bizantijskim carevima ili franačkim kraljevima koji takođe među svojim precima imaju svetitelje. Stefan Nemanjić je veliki župan, nosi titulu koju nosi i njegov otac, ali ima nameru da, ima želju da postane nešto više, to je da dobije kraljevsku krunu. On tu kraljevsku krunu traži od pape i par puta je bio odbijen, ali prilike su sasvim drugačije oko 1217. godine, više ne postoji Vizantija. Svela se na to Nikrijsko carstvo u Maloj Aziji, a veoma značajnu ulogu tu igra Mletačka republika, koja je katolička država i koja kontroliše ono što se zove Latinsko carstvo, na neki način kontroliše ono što se zove Latinsko carstvo, a koje stoji na balkanskim teritorijama nekadašnje Vizantije. Zahvaljujući tim okolnostima, Stefan Nemanjić uspeva da dobije krunu od pape, ali on nije jedinstven slučaj. Postoji podatak da su posle 1204. između 1204. i 1220. godine pape davale krunu kraljevima Armenije i gruzijskim kraljevima. To je bio neki njihov način da pridobiju te, oni koji su bili u vizantijskom svetu, da pridobiju na svoju stranu. Što se tiče crkvenih prilika u samoj Srbiji, u vreme dobijanja kraljevskog dostojanstva, Srbija nema autokefalnu crkvu, ona je pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije, na čijem čelu je Grk i koji se nalazi, Ohridska arhijepiskopija se većim delom nalazi na teritorijama Bugarskog carstva i Epirske despotovine. Na teritoriji Srbije postoje 3 eparhije, to su Raška, Prizrenska i Lipljanska. Ostatak Srbije, onaj primorski deo, nema uređenu pravoslavnu jurisdikciju i tu su crkveni, tako reći, velikodostojnici, barski nadbiskup i dubrovački nadbiskup. 1217. kao što su oni rekli, Stefan Nemanjić je krunisan za kralja srpskih zemalja i pomorskih, zajedno sa svojom ženom Anom Dandolo. Taj podatak nam daje Andrija Dandolo, koji je inače bio dubrovački veliki knez i rođak same kraljice. Taj podatak da su oni krunisani, da su na neki način pristali na Uniju, mada Unija tada još uvek, to je vezano za kasnije srednji vek, još uvek zvanično ne postoji pod tim nazivom, nam baš on daje i taj podatak ne nalazimo nigde drugde, niti u žitiju Stefana Nemanjića, niti u bilo kojim drugim savremenim izvorima, sem kod Andrije Dandola. Dobijanje kraljevske krune trebalo bi da prati i uzdizanje crkvenog ranga. Moguće je, mada to nije utvrđeno zvanično, da je papa obećavao davanje čina arhijepiskopa nekom od srpskih sveštenika i uzdizanje, to je što bi samim tim povezao Srbiju sa zapadnim svetom, jer bi praktično bili pod rimskom crkvom.
1219. godine Sveti Sava dobija od Carigradskog patrijarha, koji više inače nije Carigradski, on sad stoluje u Nikeji zato što su u Carigradu Latini, dobija pravnu epifanost Srpske crkve, a on sam dobija čin arhijepiskopa. Ovo uzdizanje na čin arhijepiskopa nije bilo dobro propraćeno, to jest nije pozitivno propraćeno u Epirskoj despotovini. Zašto? Zato što je Ohridski arhijepiskop bio zadužen za srpsku zemlju, za pravoslavcu srpske zemlje, ovo njemu oduzima 3 eparhije i on na svaki način pokušava to da piše pisma caru, piše pisma patrijarhu i pokušava da tu arhijepiskopiju koju je Sava dobio, da je na neki način ukine, ali ovo nije naišlo ni na kakav odziv kod Carigradskog patrijarha, niti je naišlo na odziv kod cara, zato što epirski despot je bio oponent caru za obnovu Vizantije, tako da se smatralo da ovaj radi za njega i da to nije ništa značajno, da je to neki njihov lični motiv. Dobijanjem arhijepiskopskog čina Sava reorganizuje, to jest organizuje crkvu na teritoriji Raške, osniva nove episkopije i sedište arhijepiskopije se prebacuje u Žiču. Žiča je zadužbina Stefana Nemanjića i smatra se da je, ne smatra se, nego je namenjena za grobno mesto kao crkva mauzolej. Žiča tada još uvek nije bila u potpunosti završena kao manastir, jer ona je počela da se gradi negde početkom veka, nekih 10-ak godina pre dobijanja autoepifalnosti. Žiča inače postaje kasnije i krunidbeno mesto. Kao što su čuli Vladimira, Stefan Nemanjić je krunisan najverovatnije u crkvi Svetog Petra i Pavla u Rasu, ali je on i ponovo krunisan 1221. godine u Žiči. To krunisanje je obavio po pravoslavnom obredu arhijepiskop Sava. Sem što su osnovane neke nove episkopije, najznačajnije je to što su osnovane episkopije u Primorju, gde nije postojala nikakva pravoslavna crkvena jurisdikcija, a sada se ovim uređuje. Tamo je bilo svakako onih koji su bili pravoslavne veroispovesti, ali nisu imali svoje crkve, nisu imali svoje episkope. Ovo je dobijanjem arhijepiskopije i završeno. Što se tiče tog krunisanja u Žiči 1221. godine, ono je održano posle sabora. Na tom saboru je utvrđena, tako reći, vera Raške. Opet su, kao i ono što je Nemanja radio, opet su proklinjani oni koji su otpadnici od vere, to jest bogumili i svi oni kao poluverni, kako ih nazivaju. U koreni su oni velikodostojnici državni, a neki bogami i crkveni su se tu javili koji su podržavali bogumile i bili protiv, tako reći, neki su bili podržavali bogumila, neki su bili protiv samostalnosti Srpske crkve, verovatno iz nekih svojih pobuda, možda su bili u nekoj vezi sa arhijepiskopom u Ohridu. Krunisanje je, kao što sam rekao, obavio Sava i to je pravoslavni čin krunisanja, zato što ga je verovatno u Rasu krunisao papski legat po zapadnom obredu. Sveti Sava kao arhijepiskop je na to mesto došao preskočići čin episkopa, što je bilo zamereno od strane ohridskog arhijepiskopa Dimitrija Hometijana i on u svojim pismima to piše papi, da je Sava bio samo monah, pa je od monaha postao arhijepiskop, da to nije po kanonima crkve, ali i ova pisma su ostala bez bilo kakvog odgovora, zato što se vjerojatno smatralo da on radi nešto u svoju korist. Sveti Sava kao arhijepiskop radi na organizovanju crkve, donosi zakone, manastirima daruje tipike, to jest pravila, pre svega studenički tipik koji je bio uzor za sve druge manastire na teritoriji Raške.
i on je arhijepiskop sve do 1233. ili 1234. godine, ne zna se tačno, kada daje, tako reći, ostavku na tu svoju funkciju i odlazi u Svetu zemlju. Zašto Sava više nije arhijepiskop? 1233. i 1234. godine njegov bratanac Radoslav biva zbačen sa vlasti i vlast preuzima drugi bratanac, mlađi, Vladislav. Sava na neki način iz želje da ne podrži to nelegitimno zbacivanje s prestola i iz želje da ne kruniše onog koji je zbacio kralja, koji je, kako u srednjem veku veruju, od Boga izabran, da je odustaje od svog arhijepiskopskog čina i odlazi u Svetu zemlju. U Svetoj zemlji Sava obilazi najznačajnija mesta, u Jerusalimu, u Nazaretu, odlazi na Sinaju, u manastir Svete Katarine, u ime srpskog kralja daruje značajne manastire. U Svetoj zemlji je Sava kupio i kuću u kojoj je, od Saracena je kupio kuću u kojoj je održana tajna večera. Kupio je jednu crkvu uz tu kuću i imao je ideju da organizuje srpski manastir u Svetoj zemlji. Povratkom iz Svete zemlje Sava prolazi kroz Bugarsku, gde umire 1236. godine u januaru mesecu. Biva sahranjen u Trnovu i njegove mošti tu leže narednih godinu dana. Njegov bratanac, kralj Vladislav, ima jaku želju da Savine mošti. Sava kao značajna ličnost u Srbiji ima je veliki ugled i među običnim svetom, a ne samo među onima koji su bili na vlasti ili koji su bili crkveni velikodostojnici, ima želju da Savine mošti prenese u Srbiju. Ovo nije išlo tako glatko, zato što Sava nije bio poznat samo u Srbiji, već u čitavom pravoslavnom svetu i u čitavom okruženju imao je veliki ugled, tako da bugarski car želi da Savino telo zadrži u Trnovu, u crkvi svetih 40 mučenika, da bi na tom mestu možda stvorio i neki kult, a samim tim dao legitimitet sebi i svojim naslednicima da na svojoj teritoriji, u svom gradu imaju jednog tako značajnog, ta Sava tada još uvijek nije svetitelj, tako značajnog svetitelja. Prenos mošti u Svetog Save se odigrao 1237. godine, kao što sam rekao i za prenos mošti u Svetog Simeona. To je bio svečan prenos koji se odigravao tako da su njegove mošti išle od Trnova do najznačajnijih manastira usput i onda su položene u Mileševi, u crkvi koja je zadužbina njegovog bratanca Vladislava, koju on već ranije, još dok nije postao vladar, počeo da gradi. Što se tiče kulta Svetog Save, znamo da on i danas postoji, da je u srednjem veku bio izuzetno razvijen i veoma značajan za sve Nemanjiće. Oni su svi izuzev cara Dušana proglašeni za svetitelje, ali možda najznačajniji među njima su Stefan Nemanja kao osnivač dinastije, kao sveti predak svih Nemanjića, onda Sveti Sava koji nije imao svetovnu vlast kao svi ostali, nego duhovnu, i jedan od značajnijih kultova je kult Svetog Stefana Dečanskog, ali trenutno to ovde o tome nije reč, ali eto, čisto da se pomene. To je to što se mene tiče. Probao sam na neki način da zaokružim ovu priču o crkvenoj politici prvih Nemanjića. Hvala. Ako imate neka pitanja, neke komentare? Interesuje me ko i kad je proglasio Stefana Nemanja za ovaj svet? Ko i kad je proglasio svetog? Od kad sam smatra svetom? Pa proglašen je tad kad su njegove mošti prenete. On je odmah posle smrti. Postoji kao neki rok kada bi trebalo da se proglase za svetitelje, da se javljaju čuda, da budu mirotočivi i to, ali očigledno da su ti elementi bili već tu, pa je on proglašen za svet. Ključna stvar je translacija moštiju. Dakle, Sava, kada prenosi moštiju od Hilandara do Srbije, vrši translaciju. Sledeće je da se te moštije oglašavaju čudima, kao što je točenje Svetog Mira i slično, ali zašto je to bilo bitno? Uspostavljanje kulta Svetog Vladara je bitno
zato što su Srbi relativno mladi hrišćanski narod, dakle nisu stigli da daju mučenike, stradalnike za hrišćanstvo, dakle ne za pravoslavlje, znači hrišćanstvo, i to je bitno. I onda je, dakle, njima bio potreban svetitelj koji će ih predstavljati u jednoj hrišćanskoj zajednici. Samo da pitam, s obzirom da je tek 1219. Srpska crkva stekla status arhijepiskopi, to bilo, ko je bio, aj sad pod znacima navoda, nadležan za proglašenje? Lokalni episkop može da bude nadležan. Danas to mora vrhovna crkvena vlast da odlučuje, u srednjem veku su mogli i lokalni episkop i nekog mučenika ili stradalnika za veru da proglase za svetitelja. U Studenici poteklo je Svetu Miru, tako da tu braća su se izmirila nad grobom svoga roditelja i tu su krenula čuda da se dešavaju i onda već je išlo. I uspostaviti kult svetitelja, to znači zaokružiti jednu cijelinu. Posle toga, kada su dobili kraljevsku krunu, arhijepiskopiju, to je jedna zaokružena cijelina i tim je Srbija stekla svoju nezavisnost i svetitelja koji će ih štititi. Još nekako? Evo, ja ću reći. Prvo bi najprije se zahvaliti na stvarno izuzetnom predavanju i delo je ovako stvarno je otrovejsko za mnogi od nas, ali imam jednu primedbu, a to se odnosi na razlog proganjanja Bogumila. Iako se oni dovode u vezu sa manihejstvom, njihove osnovne bazične postavke jesu jedan radikalni gnosticizam koji je davo prerogative stvaranja i đavolu, od toga potiče sve materijalno i samim tim njihov odnos prema prirodi, svetu je bio veoma diskutabilan i često je porađao njihovo destruktivno ponašanje. I mislim da nije baš najkorektniji i najsrećniji zaključak izvoditi da je osnovni problem bio što nisu hteli da plate 10 crkvi. I da je to bio razlog zašto su progađali. A još jedno, sad da se vratim na pitanje, prvi da počne sa pitanjem. Profesor Orbović je malo govorio o Četvrtom krstaškom ratu i o osvajanju Zadra, ali ovako možda je bilo zanimljivo za sve nas da čujemo ko je došao tada u Zadar i kako su krstaši uopšte krenuli na Carigrad. Kako su uopšte krenuli na Carigrad? Pa posle osvajanja Zadra jednostavno sledeća stvar koju su morali da ispune, došli su pod Carigrad i onda za potrebe Mlečana jednostavno prodali su grad i onda osvojili Carigrad. Dobro, ja sam našao podatak inače da je izbačeni vizantijski car došao i da ih je unajmio po plaćinsku vojsku da ga vrate na presto, ali da ih je onako narodski rečeno izradio i da su oni 9 meseci proveli pred zidinama Carigrada čekajući isplatu i da je onda tek došlo do sukoba. Jeste. Jedan od glavnih zagovornika je bio mletački dužd, Enrico Dandolo. On je inače oslepljen u Carigradu i to je smatrao, naravno, ličnom uvredom i, tako reći, na njegov nagovor je Carigrad opljačkan da se osveti vizantijskom caru, uopšte Vizantiji. Hvala. Ima samo jedna stvar, dok smo radili izložbu, a jako je zanimljiva, kad govorimo o kultu svetih kraljeva. Pošto sam provodio vreme sa profesorima istorije, ono što mi je bilo najzanimljivije, neke stvari sam znao, ali vezani su upravo za kult Stefana Dečanskog. A zašto pominjem njega, iako nije tema bio on večeras, ali pored Svetog Save, bar po meni, on ima najveći kult u srpskom narodu, evo baš zašto. Zato što njegova zadužbina Visoki Dečani je jedini manastir u Srbiji koji nikada nije bio paljen i nikada nije bio skrnavljen. Tako da taj kult ne vlada samo kod Srba, nego vlada već i kod Albanaca i da postoje verodostojni snimci gde su ljudi koji su dolazili i molili se svetom kralju Stefanu Dečanskom bili isceljeni. Eto, to sam samo hteo da napomenem vezano za taj kult kod Nemanjića. To je tačno, ja sam lično video kad sam bio u Dečanima 80. godina, da su lokalni Albanci imali neki ritual gde su oni prolazili ispod moštiju Stefana Dečanskog i dolazili su i to je bukvalno, zato i nije on nikad ni paljen jer jednostavno
to je i za njih predstavljalo svetinju i predstavlja do dana današnjeg očita. Tako da, eto, o tome sam malo govorio u uvodu, kako se ko odnosi prema svojoj istoriji. Znači, naš prvi kralj mučenik, to je sveti kralj mučenik. Posle toga mi imamo i kneza Lazara, ali što je Aleksandar malo pre pomenuo, mi nismo imali ranohrišćanske mučenike za koje smo mogli da se vežemo, zato što jednostavno u poznoj antici, u ranom srednjem veku, mi nismo bili hrišćani, nismo bili na ovom prostoru, tako da imamo svetog vladara koji je Stefan Nemanja, prvi sveti vladar, a prvi sveti vladar mučenik je Stefan Dečanski, zato što se smatra da je inače poglubljen po nalogu sina. Da, ima i sveti Jovan Vladimir. Koji mučenik i prvi. Da, dobro, ali on je za drugu dinastiju vezan, za dinastiju Vojslavljevića, on je bio taj, da kažem, koji bi trebao da zaokruži celinu. Ako nema više nikakvih pitanja, želim da vam se zahvalim što ste bili na večerašnjoj tribini. Mi planiramo da posle projekta, pošto je projekat bio vezan da ovu izložbu vide ljudi od 15 do 30 godina, tako da je bilo u svim jagodinskim srednjim školama i na Fakultetu pedagoških nauka. Videlo je izložbu sigurno preko 1500 mladih ljudi, ali mi ćemo se potruditi da do kraja nove godine vidimo da nađemo neki adekvatan prostor gde ćemo moći da izložimo tu izložbu, da može da vide i svi građani našeg grada. Ja vam se još jednom zahvaljujem i hvala vam puno što ste večeras došli. Možete slobodno ako hoće da se posluži osveženje.